Riwruoge makedo ne rito aluora mag dhowiedhi kadha wadh nam chumbi oramoni pod gidhi nyime kod chik makumo wach ng'ado yiende midendo ni mangroves. Gikoni ji odak e aluora mag dho nam kaachiel kod jolupo osebedo ka neno ber pidho kendo rito yiendego. Kendo jiwo jowetegi manie aluora mar nam mondo oket maino e rito yiendego. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En aluora mar dho wath mamajoreni mantiere e od bura ma Msambweni e kaunti ma Kwale. Kae ne wayudo ka jokanyo e riwruok mochung' ne rito aluora mar dho nam midendo ni Pongwe Kidimu odich gi pidho yiend mangrove magikone gineno berne kaka jodak ma aluorano. Hata kukiwa na upepo, hata kukiwa na kimbunga, hicho kimbunga huku hakileti athari kwa sababu kikitoka baharini kinakutana na mikoko pale katikati, ile pressure na nguvu ya kuja juu ndio itoe mabati ya nyumba, ile haipo. Kwa hivyo nyumba zetu huku hazihami mabati kwa sababu kuna kimbunga. Katika hii mikoko kuna hewa safi tunaipata, katika vile sisi tukipumua ile hewa chafu, mikoko inatuletea hewa safi. Alafu pili, kuna wakati tukiweka nasari kuna wafadhili hutokeza, kama mfano KPA vile walivyokuja wakinunua huwa tunapata pesa. Tukiuza kama vile zile pesa tunapelekea watoto shule, nyingine tunakula. Basi kama mwenyewe ataka kupeleka shambani unapeleka ili pata mazao ya chakula kule juu. Maino margi gikoni giketo e kum mar ng'ado yiende kata mana moto e aluorano mar keto lwasi makare to chutho e kindeni ma midhieche mag lokruok mag kor lwasi okwako piny mangima. Huku hakuna mangrove harvesting. So harvesting hakuna. So degradation has been stopped. Hapa watu hawaokoti hata kuni. Kuni si ni mti uliokufa, bado hauchukuliwi kwa sababu unatakikana uoze, na ukioza unaleta virutubishi katika ile miti. Sababu wakikata kama hivyo, sisi hali ya anga ndio tunakosa mambo mengi, mvua, mambo mengine kama hivyo, samaki wanakosa mazalio, alafu kuna kama hivi desert hakuna miti. Tokaka yorga yotaka to chutho chupni mag plastic donjo e nam, gikoni gisebedo ka gikwanyogi kendo ema gitiyo godo e nasari mar pidho yiende makamago. Kuna wakati tunaokota tu, mtu akinywa maji yake akiangusha tupa tunakuwa kama vile wenda azimu. Ukimwona mtu na tupa yake umwambia ukimaliza nipe mimi. Akikupa naeka kwa mkebe wako, ile siku ikifika na katakata vile vikebe mnaekea nasari. Mahali samaki hutaga mayai na ile mayai yasipate usumbufu ni sehemu za mikoko. Maanake kwamba kama mikoko imeongezeka na mazao ya samaki yanaongezeka na idadi ya samaki inaongezeka na uchumi wa jamii unafanyaje? Unakuwa. Tendwath ma Mombasa mar Kenya Ports Authority gikoni osebedo kasiro gi e chenro no, gino mabende ne omiyo dhial gi e pinje maoko e wi chenro mag rito aluora kod pidho yiende e pachoka. KPA has been awarded in the category of environment care, where our project mangrove restoration was declared the winner. This global recognition, for us it means a lot. It's not just a win for the Kenya Ports Authority, but it's a win for Kenya. So the efforts of Kenya as a country have been recognized on the global stage. So tulikuza ile miti 10,000 ambayo tulipata, na nafikiri ukiangalia zile side nyingine unaona miche iliyopandwa kwa ufadhili wa KPA imeishi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.